Eska. Zviri Shambo. boy. Ngithanda. Nditsvaga zuva rese kudai boy chii? Ngidingela indaba serious lapha sithi. Indaba le serious yangihlukumeza Wandifonera 7 mamizi cause ndakandiri busy chapane rimwe dhira naishita. So dileli qathe udlula mina. Ndakudaro. Anyways, angikhona lapha for lokho ne. Angithi ngakubuza ngathi uyandibola nesiliki. Wathawula mali ntontoni. So sino mali shama unoida ndiyiona. Mana phela. Ngizisa kutshela. Wathawula mali anti. So mina lapha sengibuye le mali. Kule mali ekhona endlini lapha. Ngifuna ukuthi uhambe njani nesidudu uhambe ngikhaya uyekhipha because siliki vele ngeke uphomu kundlala Hayi wait. Vela kwenza khona saka yuri kuroti iwo wani mari saka udondipa mari ndinokurora ikho phela ngifuna ukunike imali mthu endlobola ngeke undlale vele undambe njalo angcono ngizilobole anambo ndoda kukutamba kuwatadzani ngondimirira ndazvitsvagira mari saka pano wakuda kuzvirora nini khona after 10 years vele uyabusa anamboti after saka uda kuzvirora ere nese yako iri mari sitereki zvokuti wazosvika pa kuda kuti ndinonozvirora kwakutondifosa kapa kuti ndiende kumba kwenyu ndinoroora uyafuna ukundlobola mba ufuna chuthi vele awufuna impipla yakho kahle ikundlala ndiri kuda shamari but iwo zvandiri kuramba ndezvokuti iwo unobvisa mari yako momwe ngoti ndinobhadhara kumba kwenyu uri kuzvirora ka asambe endlini hayi akula ndaba lokuthi ngiyazilobala mbe ezilongo wena uza ule suit suit yawusunga ndakapfeka suit isuit yona le asosuit le ngicela uthi sambe endlini ngiyakuthengela isuit ngikuphe le mali next week Saturday ngifuna ngikhaya uzokhipha ube serious asambe endlini sethatha imali izvezvi ri naisimbiwe izwe ufuna wena ubona indlala njalo mina ne udlale njalo